Kubor Kabatisi TV. Lawan Rasyapi da ka umsingam beats aqua na molai moro hakajingdap sansnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go batamai kabas bat bidor. Haga khat sauterik unok pra arajar arpo, kidkot jongka Khasi Students Union, bat ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People, kila penlong ya ka jing Ïaid procession ha Sohra, kum ka dak ka jing persya ya ka Citizenship Amendment Act, bat kum juru, ban penbor ya ka Sarkar Pedeng, bahkan pentrekam no ya ka Innerline Permit, haga ne jela. Hagani kesengi kini ki arteli ki seng bahalang rengkat ke jingnya senran lang jong ki longkme longkpa kila sedang banyai procession naduk ke office KSU kabadan ha site sopen bat kila pun kot pat hajan ke office jong u block development officer jong ka Shela Bolagan CNRD block kat ba ki seng bahalang kidang Ïaid procession bat pelong ya ke jingnya lang ki Pulit na Sohra bat kumju na Sorshelong kila Syrtap ha Sohra ban pentikna bahkan mi kano ka huri hura Islam dikasih, Islam dikasih. Hari ini jam kawan, hari ini jam kawan. We demand ILP. We demand ILP.